Maya po oras kabalen. Kaya tabi mabilog ang persaning GNN TV 44, may biyela rin makapanoon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Ore ni Pure balita may kalap yan ni Miraculis, August 20, 2025. Yaku po'y Beniginto at iti ing News Force, Pampanga. Aduang pulot metong nga ay tayong mayari king free driving school training king Angeles City ay ng report ng Laika Gamboa. At chula king 21 na katutubong aita ing aso pang mayari king libreng driving school training kete king Sabalboro Driving School kapamilataning lokal a gobyerno ning Angeles. Parte na iti ning corporate social responsibility ning amanwang driving school. Pwede mo na ng Mayor Carmelo John Lazatin II ing programa amamye karagdagang skill kareng katutubo. Sinaupya naman Kenny ing Indigenous Peoples Mandatory Representative Carlos Salvador. Kaya bereng aliwa pang ahensya ning Angeles LGU. Ining programa magsilbiyang takbang bang makapamuklat oportunidad king pamagobra dareng katutubo. King balita ng Laika Gamboa, ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen. Pasik na nga ning San Fernando LGU, ing pamakisad netong karing armed forces para manatili ing kapayapaan at kayusan king Balen, king mega na pa-courtesy visit na ring 70th Infantry Battalion ning Philippine Army, ay ning report ng Ira Ignacio. Inyong milabas sa August 18, tinggap no Mayor Vilma Balya kaluwag reng opisyalis ibat king 70th Infantry Battalion ning Philippine Army king Executive Building ning City Hall. Lieutenant Colonel Ryan Joseph Caito ning commanding officer ning batalyon ing many muna ken delegasyon, kaya bene First Lieutenant Jofet Carl Barrientos ning Charlie Company ang poreng aliwang officers. Pepakit timbalaw sa pamisan metong ning San Fernando ang poreng army at ing karelang pangakong sumawop king pamagpanatili king kaayusan, ang po ba ang harapan ning nanumang posibleng hamon king seguridad dareng Fernandinos king mega na po kortisikol. Pepakit na naman Mayor kaluwag ing kayang kapasalamatan at sinabi na maulagayang kapayapaan ang posiguridad kembalaw sa pamag-asenso ning syudad. Ako po, Ira Ignacio para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, Susuyo. At lumbayong galal ing tinggap ning Fiesta Communities iba't king prestigyosong property award giving body karas king real estate. ID report. Fiesta na naman ang pakiramdam sa Fiesta Communities Incorporated o FCI matapos masungkit ang tatlong prestiyosong parangal sa ginanap na 13th Property Guru Philippines Property Awards sa Shangri-La The Fort nitong August 15, 2025. Kinilala ang FCI bilang Best Affordable Housing Developer matapos talunin ang iba't ibang real estate companies mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula pa noong 2007, patuloy itong gumagawa ng higit 30 projects sa Central Luzon para sa mga pamilyang Pilipino na nangangarap ng sariling tahanan at sa presyong abot kaya. Hindi rin nagpahuli ang Kaya Homes by Fiesta Communities na nasungkit ang Best Socialized Housing Development. Ang proyektong ito ay nakatuon para sa minimum wage earners na gusto ring makamit ang pangarap na bahay at lupa. Sa ikalawang sunod na taon, nagwagi muli ang FCI sa parehong kategorya matapos manalo noong nakaraang taon ng Fiesta Communities San Rafael Extension. Samantala, ang Fiesta Communities Aguso ay itinanghal na Best Connectivity Housing Development dahil sa strategic nitong lokasyon sa tabi ng MacArthur Highway. Dahil dito, madaling makakabiyahe ang mga residente papunta sa pangunahing kalsada, transport terminal at mga essential establishments. Ayon kay Attorney Christopher Ryan Tan, CEO ng Houseland Holdings Incorporated, layunin nilang magbigay ng dekalidad at disenteng tirahan para sa bawat pamilyang
Pilipino. Itinuturing ang Property Guru Philippines Property Awards bilang pinaka-prestiyosong pagkilala sa industriya ng real estate sa bansa. Bahagi ito ng Asia Property Awards Series na nagsimula noong 2005 at patuloy na nagbibigay parangal sa mga kumpanyang nagpapatunay na posible ang dekalidad na bahay para sa lahat. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Ating pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Isang makakayabing araw po sa inyong lahat. Fernandinos, masaya at malugod ko pong ibinabalita na nominado ang ating siyudad San Fernando sa prestihiyosong World Travel Awards sa kategoryang Asia's Leading Regional Cultural Destination 2025. Sa kabuuan, isa po tayo sa 10 lokalidad sa buong Pilipinas
na nominado sa World Travel Awards na itinuturing na isa sa pinakamalaking award-giving body sa iba't ibang larangan gaya ng travel, tourism at hospitality. Bilang Christmas capital of the Philippines at home of the giant lanterns, ang ating pong syudad ay may mayaman na tradisyon at kultura. At ang ating pamana ay talaga namang ating binibigyang halaga. Personal po akong nagpapasalamat sa City Tourism and Investment Promotions Office at Department of Tourism bilang kayo po ang naging susi upang makilala ang turismo ng San Fernando sa global stage. Kaya naman sa mga Fernandino, pati na po sa mga Kapampangan at Pilipino, inaanyayahan ko po kayong iboto ang Siyudad San Fernando bilang Asia's leading regional cultural destination 2025 sa World Travel Awards. Mababasa po ang kabuang detalye ng nominasyon sa caption ng video post na ito. Luwidya in Philippine Tourism. Luwidya in Siyudad San Fernando. Luwidya in World Travel Awards. Deni pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bayong branch ng Jollibee ang binuklat king Ciudad Angeles ay ni-report. Bayong branch ng Jollibee ing binuklat king Ciudad Angeles. Jollibee officially opened its newest branch in Barangay Pulong, Cacutod on August 19, 2025. The much-awaited store marks Jollibee's 60th branch in Angeles City, 61st in Pampanga, and the 34th under the AST Group. Proving na talagang malapit yaking puso na rin balang kabalen ing Chicken Joy at Jolly Spaghetti. Marami pa rin yung may need for a Jollibee store in between Magalang and Angeles, kaya ito yung napili. We have 104 seating capacity. With its newest home in Pulong, Cacutod, mas accessible ni ing paboritong fast food chain ning Balen, kareng nearby communities. Mag-open na po kami on August 22, pero we are on soft opening starting tomorrow. Pero yung grand opening is on August 22. Nandiyan yung Jollibee mascot natin ay may mga promos po in store for all our customers. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ang bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Taluyang ikiting sentro ning babanten na low pressure area ning Pag-asa king 1,150 kilometers silangan ning Eastern Visayas. Aduang senaryo ing akakit king LPA. Mumuna, posible yung maging meto nga tropical depression bayo yung milapit king landmass at ing kadwa posible yung mabuo kayari ng linipat king kalupaan ning bansa. Kung nanuman ning malyari ka ring adwa, magdalaya pa mo rin pamanuran ka ring aliwang parti ning Luzon. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, issue o reklamo king kayo lugal, malyari mong ikwento ay sumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo namang mag-post karing kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. I'll benyo lang ening Miyerkules remekala pa istorya ketiking probinsya. Yaku po ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen. Susunod.